6 dana sam bila kod starijih prijatelja u Vezelu, tako da su mi oni tih prvih dana puno pomogli u upoznavanju Nemačke i tako malo smo proputovali okolo. Bili smo u Kelnu, u jednom gradiću koji je u Holandiji, ali on je tu blizu tog njihovog grada. I eto, znači prvih 6 dana mi je bilo zaista super. U početku je bilo jako teško, zato što sam se prvi put odvojila od svojih roditelja. Bila je to jedna potpuno nova situacija kada sam bila, da kažem, primorana da se sama snalazim. Pomagao mi je dosta tutor, ali je sredina sama po sebi bila potpuno nova. Trebalo je misliti na svakodnevne prateće pojave, upoznati nove ljude i krenuti lagano sa studijama. Živjela sam u domu i kada sam se prijavljivala za stipendiju, znači mogla sam da se odlučim da li ću živjeti u domu ili da li ću sama da tražim stan, tako da je to sve bilo unapred organizovano i nisam imala problema. Znači, automatski smo dobili dom, uselili se i to je bilo skroz okej. Pa da, stanovao sam u gradu Karlsruhe, u stambenoj zgradi. Bila sam smeštena u takozvanom VG-u, to je jedan stan sa 4 sobe. Imala sam svoju ličnu sobu i živjela sam u domu koji je bio nedaleko od glavne zgrade fakulteta. Dom sam našla preko studentske zajednice. Pa ipak sam imao više kontakta sa drugim stranim studentima jer živio sam zajedno sa njima u ovoj stambenoj zgradi i onda sam tako bio u većoj prilici da budem u kontaktu sa njima nego sa nemačkim studentima. Obzirom na to da smo na početku radili test na osnovu koga određuju naš nivo znanja, zahvaljujući rezultatima na tom testu imala sam mogućnost da posećujem seminare i predavanja sa Nemcima, sa izvornim govornicima, tako da sam bila dosta u kontaktu sa Nemcima, što na fakultetu, što van fakulteta, ali družila sam se dosta i sa ljudima iz svoje DAD grupe. Više sam imala kontakta sa drugim studentima zato što sam živjela u domu i tamo je bilo više stranih studenta nego Nemaca. Sa Nemcima smo se družili samo na fakultetu za vrijeme predavanja. Sa nemačkim jezikom sam, tako reći, porasla. Živjela sam do svoje 7. godine u Švajcarskoj, gdje sam i prvi razred osnovne završila, tako da sam maltene dvojezično odrasla. I to je dosta doprinelo tome da nastavim sa učenjem nemačkog jezika. Po dolasku u Srbiju učila sam nemački na Goethe institutu. Prošle godine sam položila Goethe certifikat C2, CTP. Tako da je nemački postao zaista svakodnevica mog života. Nemački sam naučio kad sam bio mali, nekih 7 godina i za studij nemačkog sam se odlučio kad sam shvatio da mi prirodne nauke ne idu. Upisala sam nemački jezik zato što mi se sviđa nemačka literatura i kultura, a posle Nemačke, posle tih provedenih 5 mjeseci u Nemačkoj, mislim da sam mnogo napredovala i mnogo mi je značilo što sam bila tamo.